sisi tulikaa chini tukawaza, tukaona pako vitu vingi sana tuzifanya sisi wenyewe, na tukaongea kama timu na kuleta Steve. Vraiment tunatamani za watu wengi, ila hii ni kazi na tutizame mtu mwenye atakuja kutusaidia ndipo tunapata upande wetu. Sasa tunaamua kuongea na ndugu yetu hapa. Sasa tupata position yake, tukaona hatuwezi kuiacha basi, itakusaidia sana upande wetu, na namshukuru kwa kutoka kwenye mpira basi, sio kila mtu ndio anataka kujua kitu. Watu wanapanga wengi sana, lakini kufikiria football sio rahisi, na mengi sana kwa mwanzo kama mfano kwa wengine, na tutapata sponsors zingine zaidi baadaye. So ilikuwa ni tunataka sana mkataba leo, tukasema tusibifanye kwa siri, kwa kitu tulikuja tu kwanza mbele yetu, kwa sababu mmoja anatusaidia vitu vingi, tuna communication pia, ndio tukasema why not sisi tutafanya kitu mbele yetu. Tunavutiwa kuja kuongeza katika hii timu kwa sababu tumeona ni timu ambayo ina mvuto fulani hapa nchini, na vision yao ni kutaka kukuza vipaji vya vijana ambao wanajitolea kucheza mpira hapa Burundi.